pero no face-to-face classes. That is also true, that will also be true with respect to our EduCare program. No face-to-face classes. And there lies the challenge. Ayan. Si pakiulay po kan BAPCO during that Zoom meeting includes protocols that may be imposed by the school itself. So, kayo po ang pag-urulayan, ano ba si magiging protocol? And then itong possibility of having a confirmed case in the premises of the school. If that happens, ano nga si pwedeng aksyon kan lokal na gobyerno kanaga? Will it impose lockdown? And sabi ko po, kunya ko dyan nangyari, kung based on contact tracing, may mga tao na imbuelto sa eskwelahan, dapat i-lockdown. Pero kung dahi man kaipuhan. Halimbawa, may naka-enroll lang na estudyante, dahi pa man yan nakalaog, nag-positive. Di ba? Dahi man kaipuhan i-lockdown si eskwelahan. Si pag-check po kan mga boarding houses, are di ngaya compliant with the minimum health standards of the Department of Health kung igwaman na requirement. So we will also have to check on this. Okay. So far, ayan na po muna yan. Sa liwat maray na pag-aaga. Thank you, Mayor, sa mensahe. Hinot na kapot si Mike Marpega, kang NX. Ay, go na. Kaya. Hi, Mayor. Maray na aga po. Hapot po ko niyan, kung tano po daan ang naga, dahil po nagpadaraning team naman po sa may border control area po. Samantalang iwan mo kita ng allocation po naman. Ano po ang reason ta naman tayo, Mayor? Igwa na po kita digdi sa kuyan, Naga Milaor, natig set up. I understand sa ibang mga LGUs may man duman. This is supposed to be concern of the province. Baad kaya may duplication. And we have learned na may mga nagrurulusot di ba? So it's better for us to fortify our boundary control, particularly dyan sa Naga Milaor. Thank you, Mike. Next question, Danny Cuerdo of Radyo Aguila. Mayor, good morning po. May nagpaabot ba po kayo sa Muya, naghahapot, tungkol mo dyan sa border checkpoint na po? Dyan nga, piga sa Sara at Tamay, itong haling Metro Manila. Pero iba po ngayang mga haling Libmanan, Sipukot, Pamplona, na dyan maagi, ano po dyan sistema dyan nila? Sige. Iyaon po si Colonel Errol Garcia na baad po gusto niya magdagdag. Pero, arog po kayo ni, ang instruction ta po, ang target kan sa tuyang border control, si mga returning residents. Returning residents from municipalities and or cities with confirmed coronavirus, especially for the last 14 days. Paghali po siya sa munisipyo o kaya syudad na mayo man coronavirus, dapat mayong issue. Dapat pinapalaog po siya. Maski nga ni yan si, although pwede man siyempre pondohon, paano mo maaraman kung saan siya hali. Di ba? Pero si guidance na itinawag ko po sa PNP, iyon na ang target lang kaini mga returning residents. LSIs, OFWs, non-OFWs. Making sure that all of them are duly accounted, have registered at the JMR Coliseum. Tapag dai po kaya nakarehistro,
asin sida nagrehistro, nagdiretso sa iyang harong sa komunidad kung saan siya naka-star, diyan po nagpupuon ang problema. Pero sa totoo lang po, nahihiling ko na maski igwa kitang border control, pirmi ng igwang possibility na may makalusot po diyan. Kaya kaipuhan din na handa si satuyang mga barangay officials, si Barangay Health Emergency Response Team, dapat maging marigmat man po sinda sa gabos na oras. And in this regard, every now and then, may nare-receive po kami nin report na nagpapatunay po talaga na may nakakalusot. Di ba? Ang karahayan dahil si mga tao ta sa barangay, starting with the punong barangay, barangay kagawad, and health workers, naggigibo po kan sa indang trabaho. So baad may maidagdag si Colonel Errol Garchitorena insofar as border control is concerned, madyan na tabi, Colonel. Thank you, sir. Parehas po kang sinabi ka sa itong City Mayor, ang concern lang po ka sa tuyang border controls, maabot po yun duman sa tuyang mga LSI. Dahil man ta po pwedeng ikumpara ang nangyayari ngunyan kasi mga nakaaraging bulan. Kaya it's a very much different. Kung hiliunin do po, dahil man po lockdown ang buong Naga, dahil man po lockdown ang mga nakaparelibot sa Naga. So ang concern ta lang po digdi, for several occasions, nagkaigwa po kita ni mga pag-aprehendar and pagsisita kaya ni pong mga color room na mga undocumented na mga sasakyan from Metro Manila. As recorded, igwa po kitang anom. And nakasakay po rin ang mga, although documented, pero definitely baka maglusot sinda dahil mag-agi ng health protocol ng Naga. So at the same time, randomly, hindi pong in case of doubt po kami na possible na may daradara, although nag-agi po duman mismo sa Del Gallego, hinaharang man po sinda giraray kang sa tuyang mga border control officers. Sa DUA, particularly sa DUA po sa tuyang border control 1, na ini pong sa Milaor, Naga, saka ini pong Del Rosario, Pili borders. Thank you. Thank you, Colonel Garchitorena. Sige, Mayor. maidagdag ko itong nagsakay, halimbawa nin eroplano, either mahugpa, digdi po sa Naga Airport in Pili, o kaya duman sa Legazpi. Si instruction ko po sa PNP, tantyaon kung anong oras malaog sa Naga. Tadaiman kaipuhan na 24/7 nag-check si satuyang pulis. Dahil may schedule man lang si flight kan mga eroplano. Ang pinakamarangani kung igwang listahan kita kan mga maarabot asin si madiretso digdi po sa Naga. So mas madali yan para sa checkpoint diyan sa Naga Pili. Mayor, Thank you, Mayor. follow up na lang po, Mayor. Kamus August po, garobuelo na ang public transport. Ano po ang pag-anda po kang city government po? Okay. Thank you po. During the Zoom meeting with the Bicol Interagency Task Force, I have learned, tahinapot po ako manunungod duman ngaya sa request mo to suspend sending LSIs. Ano ngaya pigpupurso mo pa ngaya yan? Given na comes July 24, dahil na ngaya matugot ang gobyerno nasyonal, dahil na ngaya mapapuli, pupunduhon na ngaya itong pagpapapuli kan mga LSIs. So, that's effective July 24. Considering na halos 1 week man na lang, garon niya ako yan na halos moot and academic na. Kaya lang ngaya, baad ngaya by August, bukas na si interregional transport system. And therefore, mas buwelo si pagpuli kan mga LSIs, mga returning residents, I mean. And iyan si dakulang challenge. How do we know and how do we account for all of these LSIs, returning residents? So, ang main control point na po siguro kayan,
ini magiraray, digdi sa may Bicol Central Station, ta dapat maglaog sinda dyan. Diba? And we have to coordinate with the owners of bus companies. Maaraman ta, duman pa lang, pag-book pa lang, maaraman ta na kung mga si Irisay, pasain. Diba? So, arog kayo ni sa iling ko si magiging main strategy. Pero ang hapot, arog kayo ni, i-require pa ba sinda na magsunod sa current health protocol? Meaning, ido-document pa ba sinda? Ira-rapid test pa ba sinda? Ika-quarantine pa ba sinda? Sa iling ko po iyo. Pero mas mapagal po ini, mas magasto po ini. Dahil kadakol po. Sana may pagbabago pa. Sana may pagbabago. Thank you, Mayor. Thank you, Danny. Masunod mga po, Miles Melia, ABS-CBN. Hello, Mayor. Kasi bago po pigsaro-saro mo si mga facilities, but I just want to know the number. On average po, pira ang kayang i-accommodate kang local government unit of Naga, and pira din ang idadagdag in terms of accommodation for as quarantine facilities. Okay. Right now, kung ang pag-uulayan ta treatment facility, and assuming na ang tinutukoy ta lang po iyo ang CCN, kaya ta up to 80. Up to 80. Meaning, yan si mga active cases. As to... Active cases asymptomatic. Both. No. Asymptomatic lang siya. Yes. Ito kayang symptomatic dapat sa BMC siya eh. Yes. Oo. So, gabos lang yan, asymptomatic. Probably, pag dainakaya kan BMC, kung kadakol na, we will make use of OLI, Our Lady of Lourdes Infirmary. Considering na medyo marahi si equipment, si facility taduman compared sa CCN. Yan. But that hospital, infirmary, can only accommodate 8 patients. Okay. With respect to quarantine or isolation facility, remember that the Department of Education had already notified us, and in fact is asking us to return Yes, vacate, yeah. to their jurisdiction, the Don Leon Mercado High School and Pacol Elementary School. Inikota can accommodate around 150 total. So, ini man si Garo mawawara po sa Satuya na numero. Yan. Okay. Because I'm asking this, Mayor, because on average, pira din po ang nag-aabot na or naitatalata na nag-uuruli. Nasa around 50. Around 50. Yan ang rason tabi, Miles. Kung itinugo ta po ang hotel quarantine and home quarantine. Pero kinakaipuhan na nagsusunod man sa mga kondisyones and health protocols. Halimbawa, para lang malinaw, pag abot sa hotel quarantine, more or less we are assured na mayong mauulakitan in kaso talagang positibo sa coronavirus. Solo man lang siya sa kwarto. May sadiri siyang kwarto, may sadiring CR. Diba? Pag abot naman sa home quarantine, kaipuhan na may sadiring kwarto, may sadiring CR, mayong may helang sa laog kan harong, and si lugar, si harong, situated or located in a highly populated community. So pag nasunod si tulong kondisyon, saka lang tiga-alaw po si home quarantine. Ayan. Kung itayan i-allow, talaga kayang ma-accommodate sa satuyang quarantine facility. Kaya man po, pigpapasiguro ta na itong Pacol Sports Complex, mga 30 ito, duman po sa Panikwason,
Pirasi, nasabi ko sa bago, garot 30 man ito, ano. Iya po. Pero di pa siya mami-make up duman sa Leon Mercado High School. Kabanga pa lang. Halata. 40 pa lang sa Panikwason, 40 man sa Metro Naga Sports Complex. So that's 80. Halos kabanga lang. Mm-mm. Halos kabanga lang. Nasabi ko din sa bago earlier na igwang notice sa Satuya para sa construction ng quarantine facility that can accommodate 30. So Okay. ang ma-construct man po kayan DPWH. Anday ko lang aram kung kaano kabilis ang DPWH. And if we can avail the school building for Santa Cruz, National High School, that can give us 28 patients. 28 patients yung pwedeng ma-accommodar dyan. That is aside from itong sa nursery na 10. Okay. So, So rough estimate, Mayor, nasa 100 ang Kayakan Treatment Facility and sa roughly 200 for quarantine facility. yeah, that's correct. Okay. As to the challenge that you were mentioning earlier po, duman sa how do we know and account pag nagkaigwa na ng interregional transport, are the barangays activated po or do they have their own hotline para itong mga information from the grassroots will come and also yung idea of the letter of acceptance before para duman sa mauruli directly to the barangay. Itong letter of acceptance, iyo ko ita si pinakamaray, talaga mamomonitor ta. Without, before issuing the travel authority, dapat igawa mo ng letter of acceptance. Pag igawang letter of acceptance, maaraman ta duman kung si Irisay, asin no, orayin mapuruli, asin sa in. Di ba? So, natatansya ta. Pero, I doubt if this will still be required. Kasi haloy ta na po ining hinahagad. Pinundo na po ini as of, I think, May 31. So from June 1, Mayo ng siring na requirement. Maski digdi si interprovincial travel, ang hinahagad lang, barangay clearance, medical certificate, pagkatapos yan, ma-issue na din travel authority. Diba? Kaya dakula ang challenge sa Satuya, and with respect to the readiness of the punong barangay, si communication sa INDA, nakaset up na yan. We have the Barangay Health Emergency Response Team. Igwa kitang miyembro kayan. Kada barangay igwang barangay na dapat 2. And nagko-coordinate man po sila sa Satuya sa medical cluster kan Health Emergency Response Task Force. Thank you, Mayor. Thank you, Miles. Masunod po, Chris Novello of DWRN. Morning, Mayor, and sa mga pag-iriba. Morning. Si first question ko po, study question kanina ni Miss Miles. Mayor, si 50, daily po ba yan? Si average na 50? Iyo. Daily? Oo. Okay. Oo. Mayor, first Kaya question. kung i-compute mo 50 times 7, di mga 300. 300 per Di ba? week. 300. Kaya itong pagtiner sa quarantine facility, binabaan taman ba kung 14? So ano ang process? Pag abot sa JSM Robredo Coliseum rapid test. Ayan. Tanganing si mag-positive duman, ma-actionan na. Okay? And then kung negative, madepende hotel, home o kaya city control quarantine facility. On the 7th day, ira-rapid test na naman po yan. Okay. Ayo. Si nag-positive duman, may corresponding action. Pero pag negative, pwede nang papulion. Okay. In other words, on the 7th day, mapi-free up na si isolation or quarantine facility to accommodate more Vacant si returning residents. Pero kung gigibuhon ta siyang 14 days, ay data ma-accommodate. Allowing. Paano po yan? Paano? Ikaw pa? Mayor, si second question ko po, confirmation lang, may local transmission po sa Concepcion Pequeña? Yes. Insofar as spillway, Kanda, nagkaigwa,
Sa Grande, remember nagpuon lang ito duman sa Mag-Agom. 91 and 92. Si Mag-Agom, yung 91 and 92 sa Spillway yan. Itong sa Concepcion Grande, itong Mag-Agom hali sa Cebu. Pero ang inot na nag-positive po duman, si lalaki. Okay. Ayan. Nagpuon sa iya, naka-infect siya nin anom. Duwang kaibanan sa harong, tapos itong driver niya na may sadiring pamilya, si Gabos nakaibanan man sa harong kan driver, si Agom sa kasi duwang aki na infect. So, considered as such. Pero ang pinaka-dakol, digdi po sa Spillway. Okay. Taang na-infect, bako lang si miyembro kan pamilya, si mga trabahador, si ibang miyembro kan trabahador, saka igwapang iba siguro nakasabatan kung paano na-infect. Kamusta po, Mayor, si handling ta po kayo ng situation na ining knowing may local transmission pala po duman sa nasabing lugar? Sige, kung magigiramduman po immediately on June 25, Banggi, kan maaraman ta na may nagpositibo dyan sa lugar na yan, tig-lockdown ta po si area. Bako lang po si Spillway. Si much bigger part of Concepcion, Pequeña, surrounding Spillway, ikinaagta sa enhanced community quarantine in order to limit or restrict movements of people in the barangay. So dahil limitado na si paghiro, dahil pwedeng magluwas, dahil pwedeng maglaog sa Spillway, sa hiling ko, si transmission na-control na. Ayo. Pero, syempre, before the lockdown, igwa nang nangyaring transmission. Iyo po ito, si tighanap ta sa paagi nin contact tracing, number 1. Inulit ta pa po si contact tracing, tangani makasuro siguro kita. And number 3, I think, which is more important, si rapid testing. Gabos na naka-star sa Spillway, ni rapid test na po ito. And base sa resulta kan rapid testing ta, kuyan, tulo sa nag-IgM positive after kuanan in swab sample, positive man for coronavirus. Tulo. Ini ko ta, si baad ita na ko baad kong binuksan ta, nilift ta itong lockdown dyan sa Spillway without conducting rapid testing, ini ko ta si mawawalat si tulo. Pero dahil nag-rapid test kita, nakuha ta, nadakop ta, o di gusto mong sabihin, mapupundo na si further transmission kan coronavirus dyan sa Spillway. Kaya po ako kampante na matapos itong ginibota, mayo ng coronavirus sa lugar. Thank you. Mayor, ining 45 personnel na contact tracers, sufficient po ba ini? Sa hiling ko, sufficiente. Pero madepende kaya sa numero ka nagpo-positibo. Di ba? Ang main supervisor ta o coordinator kay ni si Ma'am Divine Onsa. Okay. And si apat na contact tracing teams, igwang team leader, sa katulong miyembro. Ang mga team leaders na kayan, si Ma'am Malo, si Sandra, si Bong, igwa sa PNP, and then si Alvin, kan CPNO. May mga kaibanan man po sinda. Plus, those other personnel trained in contact tracing. So, sa hiling ko, sufficiente po yan. Pag igwang nire-refer sa inda, dapat mag-report sinda duman sa City Health Office. Si grupo ni Ma'am Divine Onsa, halos duman na po yan nagtuturog. Ining contact tracing team ta, although 8 to 5, si reporting time ninda, pero pwede yan mag-overtime. Okay. Thank you. Thank you, Chris. Thank you, Mayor. Masunod po si Jane Bitito o Radyo Pilipinas. Good morning, Mayor. Aram ta po na ang kausakan paglobokan kaso ng COVID-19 these days. Ini pong mga LSI sa mga ROFs. May rekomendasyon po ang Department of Health Bicol na instead of rapid test,
swab test na daang gibuhon. Kaya ini ang gold standard sigon sa World Health Organization. Reaction po. Ako po, sa totoo lang, mas gugustuhon ko man po yan. Ha? Pero ang Department of Health, may guidelines na iyo ang nasusunod. Dahil gusto mong sabihin, gusto tang magpa-swab test, pwede nang i-swab test. Di ba? Ano po ang guidelines kan Department of Health? Na iyo ang pinapatupad kan BMC, kan BRTTS, kan Department of Health, Regional Office. Kung ika igwang contact, ma-qualify ka. Kung ika igwang symptoms, pwede kang i-swab test. Yan. Pero kung dahil gusto mo lang magpa-swab test, yaon ka sa sarong community, o halimbawa itong duman sa spillway, pwede ba itong ipa-swab test, gabos, na residente duman? Based on the guidelines of the Department of Health, DAI, di ba? Ang pwede lang mag-qualify duman, si may contact duman sa nagpositibo. Si may symptoms, yaon sa community. Sinda lang. Di ba? Si iba, na dai man na-identify duman sa contact tracing, pero yaon sa area, pwede ba sindang i-swab test under DOH guidelines, DAI? Di ba? Remember, ang cost kan swab testing pira, Metro Manila, 5,000 to 8,000 pesos. Di ba? Ang cost kan rapid testing, gura, no? 550, yan. Sa iba mas lang pero sa tuya, 550. So, yan si considerations. Kung ako lang masusunod, sige, gabos, taning malinaw. Pero pag nag-swab test kita sa Naga, paano si mga maralaog sa Naga? Di ba? Si mga returning residents, dapat i-swab test. Di ba? Pero paano itong may mga transactions sa Naga? Hali sa ibang lugar, hali sa ibang banwaan o syudad na igwang konfirmadong kaso ni coronavirus. Pag naiman ito na swab test, pwedeng pagpunan ni transmission, di ba? Madaling sabihin kaya, totoo na gold standard si swab testing. But the cost thereof and implementing the desired procedure, that is another issue. Thank you, Mayor. Thank you, Ma'am Jane. Masunod po, Danny Orios of DCOK. We have last two questions. Good morning, Mayor. Good morning, Dan. Live po Di, kita, nawara ka kasud ma. dahil nakabul. Live po kita pa sa PBN TV5 and simulcast sa OKFM on press conference na ni. Inot po, ano po mga pangarap po kan private school na nag-offer nin face-to-face classes? E nakadua, sa survey po kan DepEd Naga, 10% kan mga estudyante nagpapabor sa online classes. Now may mga testing na po ngunyan sa online classes, may mga problema sa internet connectivity. Yeah, Sa lado po kan Siyudad Naga, ano po ang partnership kan City Hall and DepEd sa problema sa internet connectivity? Thank you, Mayor. Sige. Si informasyon na nako ako with respect to face-to-face classes, iyon na nagtugot ngaya ang CHED, Commission on Higher Education, para sa face-to-face classes involving tertiary students. Pero mayo man sinabi sa Sakuya, let's say ang Ateneo, ang UNC, ang Naga College sa Foundation, and other higher educational institutions, kung sinda ma-hold ning face-to-face classes. Iyan si maawot nindang desisyonan. Kaya po ako hinapot, kung ika ngaya mayor ang hahapoton, ano ngaya ang sa imong advice o kaya masasabi? O maire-recommend ngaya sa Samuya? Ang sabi ko po sa inda,
before, kung ang depende niya ako sa sitwasyon. Kung halimbawa, ang pag-uulayan ng sitwasyon before June 25, kung sa COVID-free kita, baad niya ako, iyo. We will just have to institute stricter health protocols, and we will have to be serious in implementing all our laws, whether national or local. Pero kanya ko, kung ang uulayan tang sitwasyon, arog kainingon yan, na dakol na kaso, nin coronavirus, dahil niya ako ma-advise. Ayan. So, that's with respect to face-to-face classes. The various colleges and universities in Naga will have to decide for themselves kung gigibuhon ninda, kung ma-hold sinda in face-to-face classes. But insofar as CHED is concerned, pwede po. Pwede. Ayo. Subject to compliance with the health protocols. Okay. Si Pandua, Dani, si online, interconnectivity, napag-ulayan mi po yan kan DepEd. Ang concern lang itong halangkawon na gastuson. Right now, we do not yet have the money to provide for the necessary infrastructures, and therefore making available internet connections in the entire city of Naga. But we are working towards that direction. Kaulay ta po ang DICT, I think about 3 weeks ago, kaya po pigpupurso ta si pag-establish po ni Danin Provincial Office digdi sa Naga. Sinabi ta na din sa inda na ang mautang itaong lugar para sa inda, kaibanan ang headquarters kan PNP, kaibanan si headquarters kan Bureau of Fire, si Command Center, PSO, kan syudad, yaon na din duman. So, kaibanan si DICT Provincial Office, na ang mayor na kasuguan man sa inda, mandato, iyon na matugunan si pangangaipo na magkaigwa ng internet connection sa gabos na parte kan Pilipinas. In the city, for instance, ang target ninda 5 schools. 5 schools. Hopefully, that can be done kung bako ngunyan na taon next year. Kaya lang, sa Naga po baga, kadakol ang eskwelahan. Diba? And we have 27 barangays. So that's for DICT. Last week, kaulay ta po ang Globe in connection with its plan to also provide internet connection also in various areas in the city. Pero inimang kaya, may bayad. Di ba? Depende. Garo mabakal ma-load ka sa inda eh. May 15 pesos, good for 1 day. 50 pesos, good for 3 days. So, depende sa scheme. Para lang magkaiguan in internet connection. Ang gusto ko kutang mangyari, iyon na makapag-provide kita ng libreng internet connections sa gabos na eskwelahan, sa gabos na barangay. Barangay hall. And preferably, sa gabos na parte kan sa tuyang syudad. As I mentioned earlier, we're working towards that direction. Pero dahil po kaya yan madali. So hopefully, within a period of 1 or 2 years, kaya na, Wi-Fi area na ang bilog na Naga. Okay. Thank you, Mayor. Thank you, Danny. Last 2 questions. Saro po halik kay Jonoson kang Power Radio. Power FM. Mayor, good morning po. John, good morning. Mayor, makikiumapot lang po kami na napag-araman mi na more or less 700 million ang allocation budget kan DepEd for Region 5. Digdi po sa Naga City, kumusta po ang information na pinabot sa imo kan Department of Education through DepEd Division na gura naman po ang allocation para po doon sa
pagprinting kan mga module ta rani na po bagang opening of classes mga mayor. And sa rin po mayor, naog po kami mayor na ito pong mga cell sites na nakaging simana itong committee hearing. And ano po si status po kato dito sa Siyudad Canaga? John, itong printing kan modules, konektado yan duman sa kahapotan mo na given the allocation of about 700 million for DepEd Bicol. Ano itong with respect to funding for module requirement. Ang totoo kayan, John, kan meeting me with the school board, with the Department of Education, kan June 25, nakikiulay sinda, nagastusan kan syudad, si printing kan modules. And nag-iyo na po kami kayan. So may corresponding appropriation, even si pagbakal nin printing machine. So, sa syudad na yan. With the understanding na mayong pundo para sa siring na ekipahe ang Department of Education. Otherwise, dahil man ito iahagad sa syudad. Ayan. So, dahil man sa muya na banggit si detalye ka itong 700 million. Go pala. May aram ka, John. Hindi ko aram. Haputon ta si Sir Manny. Ayun. Thank you, Jun. Thank you, Mayor. Last question from Bombo Radio. Maraming naaga po, Mayor. And Mayor, mahagad lang po kaming exact number ka na current places digdi sa Naga na under lockdown. And if since may saro naman lang, currently may saro kitang kasong bagong kaso nin COVID, ining mga other places na under lockdown, pwede na ba ining ma-lift or may plano na pong i-lift itong mga ibang places po na under lockdown? Sige. Right now, duwang lugar na lang ang naka-lockdown. Canda and Sitio Abrigo. Si mga ibang lugar previously under lockdown, lifted na. Ayun. So, gabos na po yan. Yeah, including Pacol. Dati baga Pacol, may Sitio Abrigo, may Boys Town. Ay, no. Boys Town, Sitio Tiripon. Si Pantulo, Sitio Abrigo. Ang natada na lang, Sitio Abrigo. Si Sitio Tiripon, Boys Town, lifted na. Si ibang parte na naka-yellow, balik sa modified general community quarantine. Itong nagpositibo kan Sabado, involving a 13 years old person, sinag-positive po ito sa rapid test. IgM positive, tapos kinuanan swab sample, positive manggiraray. In other words, as early as that time na mag-rapid test kita, secured na siya, naka-isolate na. And remember, na-account na si Gabos na yaon sa spillway. Yan man ang rason kung taano tada kita nag-impose nin lockdown. Kalilip pa lang pati si lockdown duman. I think the day before, tapos may nagluwas positive. Si kahaditan kan mga tao, na-lockdown pa lang ngayon kami, pigali pa na si lockdown, ila-lockdown na naman niya kami. So dahil na po kita nag-lockdown, given that circumstance. Ining Kanda, matapos lang si rapid testing, ililift na si lockdown. Itong duman sa Sitio Abrigo, may chine-check lang po kita, Pagkatapos kayan, lifted na po yan. So, okay. Thank you. Thank you. Ayos na. Okay na po. Mayor, thank you very much po. Thank you man kay... Salamat man kay Colonel Errol Garchitorena. Opo. Thank you, Sir Errol Garchitorena. And thank you sa mga pag-iribat sa media. Yan po ang weekly press con tangon yan. Ang Bayan ng Giraray, masunod na semana. Ay bago naman kitang topic. Thank you. Itapit ni andam, nagenyo na balang.